Ajak apa? Tu. Ya. Abang. Abang. Papan aja. Phải aja ha. Lei ha. Jai, jai. Bang. Dadah, Jun. Ya Allah, ya Allah. Banyak. Oh, aja. Ya po. Banyak nih, Bang. Ya. Hey. Ajun. Jalan-jalan. Ya, Bang. Satu Iban. Pak Cuk ya. Nah. Satu, dua. Iya. Iya. Jalan. Cari udara segar. Ya. Ya Allah, daya cik. Gimana dek? Cepet. Boom. Jadi udara segar. Mama. Hai Kak Jun. Sebelum berangkat kerja, duduk di depan dulu, nikmati suasana. Bukan, abang dagangan kaya. Nek, abang, Mama Azam, dagangan apa? Nah, dagangan apa? Nah, Ana. Azim, Mama Azim. Ya Allah, Mama Azim. Nah, Kak Cik Iban. Kak Cik dagangan apa Kak Cik? Nah, baru po cerita Kak Cut. Po apa Kak Cut ya? Po apa baru ya? karena rindu dah baru po apa ya? Nyan rakan-rakan Kak Cut. Jino HP mama dengan rusak dan hanya video call. Jadi baru mama pakai HP TikTok gebok ya. Gebok ya karena hanya video call ya. Karena hanya video call. Ibu.
Oh, naboh ni Pak Dik. Boh rame-rame. Boh rame-rame ni. Boh rame-rame. Lagi awak drone cukup rame-rame. Rame. Boh rame. Ya. Nah, dong.